Manchester Airport has massively divided opinion. Warning now, some viewers may find this video distressing. Kanjat nakli bat patan hamadan upulit ya uwe nakirang ba. Kajing siya nyo ben ne ban ben menta kipor. Kalanang karo shisha kat nang may kisngi. Wat la kalong hakano makari. Nginom lalaj bat ngijoy i. Bat sakhi dala kijong kikmat lengba kibor ka jukstat social media. Kabadai kawai na kibor ba klan ba. Haka long briu man briu. Bantip yaki jing shisha baro. Ngijoy i bat lab bro bak. Itu kibriu badon haki kerdan baper hapo jongka sorkar ke jishim yak an halor lade ban ben yak kibriu pajba kamtam nakaliang ki bor pahara ne pulit kumkini ki jingcia kalaja hakamit jongka sngi baar hakabaleng ba ki durki layo ban saki ba uwe na ki pulit ba apahara hapo ka katling sun jongka Manchester kabadai hapo kari England lai ba ulak kenjat napang ya away nakiriu rang ba baru ban penkelon hamadan bat hakte hikaceka ulanang kenjat susu yau hadu ba unda mensaujur bat place nam naki benta jongga kli hakasi kababut ki paiba kilami madan syasurok hajan jongka Manchester Police Station kum kadak ban penrem halor katei ke jingle reklau jong utei pulit officer nakal yang uloyar ba mikmat yaw te ulanot ulong ba te urang ba ulam man saujur syaba plat nakakli jungu bat tip la hadu kano la ban sumar yaw te Andrei halor kate ke jingja te uloyar ulong bak an ka don la ka jong ka benta kumno ban le la ka kam hadu menta lakem bat la be kam syashipor yaw te pulit tat hadu ba andala ban shimrai dak kumway pat halor ketika jingja.